tunga sang 1755 tubtob 1756 naistablisyar ang Bacolod City. Matapos ginatake sa mga tinawo ni Dato Bantilan isang sulo sa July 14, 1755 ang mga tumandok tubtob halin sa kilid sang dagat, nagsaylo sila sa area nga ginatawag Bacolod o kung Stone Hill sa Ingles. Sa 1889, nanging capital na sa Negros Occidental ang Bacolod City. Sa October 19, 1938, opisyal na ini nga nanging chartered city. Kadamo na gate ang pagbago sa lugar ni Bala, madamo na sang matahom nga mga buildings, bago nga mga lalagawan. Kag syempre, ang grande nga festivals nga sikat gid nilang sa Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan ni tanan, ato ni Suryahan, subong nga aga. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Lapit na lang October, lapit ng aton hashtag Super Mascara Festival. Ang nagani ng aton tutukan ang mga nagkalain-lain nga sight, sounds, and food and adventure experiences diri sa City of Smiles. With us this morning is Ma'am Maria Teresa Manalili. Si Ma'am Teresa, ang Chief Tourism Operations Officer sa Bacolod City Tourism Office. Ma'am Tere, this is your first time sa programa. May aga, welcome to GMA Regional TV Early Edition. Hello! Good morning, Adrian. Thank you very much for the opportunity for inviting me here at GMA Regional TV. Mga puso, maluwas ng Bacolod City na tawag nga The City of Smiles. Madamo pagkikitaya sang dapat mahangpan sa syudad nga ginakabig sentro sa probinsya sa Negros Occidental, capital city. All right, Adrian. Bacolod City is a highly urbanized city and home of the world-renowned Mascara Festival. Bacolod City has a land area of more than 61,000 hectares. We have around 600,000 population and we have 61 barangays. Under my watch, I advocate our current tourism slogan or tagline, which is, "Smile, you're in Bacolod." There are so many things to do, so much to eat. What are the best spots o kundi gani best attractions nga aton mabisitahan sa City of Smiles? We have pretty nice small establishments in Bacolod City. We also have DOT accredited accommodation establishments, good hotels here in Bacolod City. There are new sprouting coffee shops and restaurants in Alangilan and Granada. Kadtuan ninyo ina, madabo idira nga kadtuan nagabike, nagakape-kape, no? Kung gusto mo magkaon seafood, madamo kita seafood restaurants dire. Kag kung gusto mo magkaon sang chicken inasal, baw madamo gid kita diri Manamit nang manugluto sang chicken inasal. Ang atong chicken inasal or nagiging authentic ang iya pagkanamit because of siguro sa pagkinamot sa mga tao sa pagkaon sini with the matching rice, kag kung kisa may talaba pa kag medyo manganganghang nga kahang. So amo na siguro sikreto nga naganamit ang aton chicken inasal. Pinadayo diri ang aton kanse, which is our local version of bulalo. May ara man kita local versions ng KBL, kadyos, baboy, and langka. Savor our cakes and pastries. Bawo ka namin sa aton diri mga cakes, no? May ara man kita mga pasalubong delicacies like famous naton piyaya, napoleones, ang aton mga tarts, barquillos. We are known for our famous Mascara Festival celebration. Ang aton mga mascara dancers, ginadala naton ini sa US. In 2019, ang aton Mascara Festival dancers were the first mass-based group who performed in Disneyland, Anaheim, California. Nag-performance sila sa San Francisco Filipino Cultural Center and sa Korea. Nga kung diin, gintagaan sila sang recognition kag awards no sa pag-perform nila dito. We have other festivities here nga gina-celebrate sa Bacolod. We have in February, we celebrate our Bacolodiat Festival. Ang Bacolodiat is a Chinese New Year festival, ang local version naton diri sa Bacolod. In August, we celebrate our Rum Festival. In fact, ongoing na siya subong. This is a week-long. Siyempre, sa aton mga bisita,
mga foreign nationals and even Filipinos alike nga magpadulong diri sa aton sa City of Smiles. Hindi na lang niya dapat kinaon kag dagyang-dagyang ang aton obrahon. Let's talk about historical sites and landmarks nga kinahanglan man naton pabisita kag syempre mahangpan ang istorya. Oh, we have plenty of heritage, cultural, and art sites diri sa Bacolod City. Like, for example, our Bacolod Cathedral, no? Our public plaza. And speaking of arts, we also have our art district and Orange Gallery. May ara man kita mga matahong nga mga museums, like for example, Negros Museum and the Museo Negrense de la Salle. Mind you, mga kapuso ha, October is just one of the best times to visit Bacolod City, pero year-round, pwede gid ka mo kabisita. May maskara man bala o kung wala maskara. Hindi magkabala ka. Ari kami di ah. Ma'am Tere, go ahead, please invite our kapuso to visit the City of Smiles. Alright, mga kapuso, ginaimbita ko kamo nga magkadto kamo diri sa Bacolod City. Our borders are now open, our economy is now open. Everyone is welcome to come here, no? Please come and smile. You're in Bacolod. On that note, mga kapuso, when you are in Bacolod, smile all the time. Ms. Tere, thank you for being part of the program. See you around. God bless you, may aga. Thank you very much, Adrian. And I look forward to sharing with you everything we have here in Bacolod City. Thank you very much. O, dira lang kamo adong Switch Channels, balayon lang magtutok mga kapuso. Kay isa na naman, ka-talented kapuso naton, ang aton makaupo sa Best Talk sa pagbalik syempre. Sang inyo, paborito nga programa ko na aga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.